Kontu timmaġinaw li se taraw lil Malta fil-qiegħ tal-lista tal-pajjiżi li lanqas li jonfqu fuq ir-riċerka u l-iżvilupp. Din ir-rimarka tal-professur Peter McKiernan mill-Università ta' Strathclyde tal-Iskozja li kien wieħed mill-mistiedna speċjali fil-konferenza dwar l-istat tal-ekonomija Maltija organizzata mill-Kamra tal-Kummerċ u kienet jikkwota statistika tal-Eurostat li turi kif pajjiżna jinsab it-tielet mill-aħħar fir-riċerka u l-iżvilupp fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll wieħed minn 8 biss li jonfqu inqas minn 1% tal-GDP fir-riċerka u l-iżvilupp. Il-professur Skoċċis irrimarka li pajjiżna jrid jara kif se jkun innovattiv biex ikompli javvanza l qudiem u jeleb l-isfidi li jista' jaffaċċja fl-ekonomija tiegħu. Għal dan b'mod speċjali meta kien qed janalizza numru ta' rapporti li ħarġu fl-aħħar jiem dwar pajjiżna, rapporti li dwarhom kien diġà issa repetutament anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. McKiernan spjega kif pajjiżna sissa qed iħares biss lejn l-immedjat b'numru ta' miżuri fost oħrajn bil-bini bla rażan, tant li qal li meta ħares lejn taslima tantra bini Ukrejnijiet li ħassu qisu qed iħares lejn il-waterfront ta' Beirut. Dan apparti l-waqt li nnota illi sema li pajjiżna qed jaffaċċja kritika u sfidi dwar il-ħasil tal-flus, irrimarka illi spiċċajna nbijaw il-passaporti biex il-Gvern Soċjalista jdaħħal il-flus waqt illi qed jaffaċċja vulnerabilità fl-istrutturi tiegħu. And the risks you'll know yourself are to do with the infrastructure, the pressure on the natural resources, the low skill level of labour, the ageing population and vulnerabilities in the government structure. It-twissijiet tal-professur McKiernan jiġdu tħassib rifless kemm fir-rapport ekonomiku Ewropew tal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll tal-Fond Monetarju Internazzjonali li fost oħrajn qajjem tħassib dwar beħ tal-passaporti, l-iskandli ta' ħasil ta' flus, in-nuqqas ta' indipendenza fl-MFSA u l-esplużjoni fil-prezz tal-proprjetà.